o ozbiljnom i detaljnom dokumentu na kom je radilo oko 30 ljudi, eksperata iz različitih oblasti. Cilj je bio da se što sistematičnije obrade i predstave javnosti svi uzroci političke krize u kojoj se nalazimo i ne samo da se predstave uzroci, već da se daju i konkretna rješenja. Za radnim stolom danas su sa vama predstavnici konstituenata Demokratskog fronta kao i predsjednici političkih subjekata koji zajedno čine Demokratski front. Ja ću ih predstaviti još jednom. Prisutni su profesor dr. Branko Radulović, zamjenik predsjednika Pokreta za promjene i član predsjedništva DF-a, docent dr. Branka Bošnjak, potpredsjednica Pokreta za promjene i poslanica DF-a, Milutin Đukanović, predsjednik izvršnog odbora Nove srpske demokratije i šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta, Vladislav Bojović, član predsjedništva Demokratske narodne partije i poslanik Demokratskog fronta, Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije i poslanik DF-a i Vojo Vuletić, predsjednik Partije penzionera i udruženih invalida rada i odbornik DF-a u Skupštini glavnog grada. Rezultat rada na platformi je dokument koji vidite pred vama, a koji će biti predstavljen u narednom periodu u nekoliko faza. Kroz današnju prezentaciju vodit će vas profesor dr. Branko Radulović, kome i dajem riječ sada. Uvažena gospodo, želim prvo da vas pozdravim i da vam se zahvalim. Moram iskreno da kažem da se posebno zahvaljujem mojima drugarima, čiji se ja bio koordinator ili onaj čovjek koji ih je maltretirao. Njih je bilo više od 30 koji su učestvovali u izradi ovog dokumenta. Neki su ovdje i za ovim stolom, neki ovdje su pozadije, a mnogi danas nisu tu prisutni. Ja kao član predsjedništva i kao neki profesor sam izuzetno zadovoljan s ovim dokumentom i ponosim na ovaj dokument i ovo je jedan od najznačajnijih dokumenta Demokratskog fronta, možda prije ili možda poslije našeg superiornog programa 595. U najvećoj mjeri ili isključivo ljudi koji su sačinili program 595 su i sačinili ovu platformu. Ova izuzetna studija, ambiciozna, kažem prije svega, smo je sačinili u 3 verzije. Jedna verzija je ono što treba da oblikuje jedan projekat, jednu studiju, ozbiljnu studiju. Druga je verzija u obliku sinopsisa, znači onih kratkih detalja koji su vama dati na oko 30 stranica, da vas ne bi opterećivali sa tim jednim dosta obimnim materijalom, a i da vas ne bi doživjeli stres kada vidite u istinu kakvoj državi živi. I ono što se zove PowerPoint prezentacija, to je ta takozvana tačkasta prezentacija, to je ono što sam ja subjektivno izdvojio možda eto kao interesantne, to će danas ići u prezentaciji. Kao što je Iva rekla, u sljedećih 6-7 konferencija za štampu i kontinuitetu do navodno slobodnih izbora, mogu ih tako nazvati, mi ćemo pratiti u kontinuitetu veoma stručno, prije svega stručno, a predsjedništvo će davati političke kvalifikacije, veliki narodni skupovi i donositi odluke, kao što i ovdje piše. Mi ćemo u sljedećem periodu, kao što sam rekao, održati 6 tematskih konferencija za štampu po pojedinim oblastima. Idemo dalje. Kao što se vidi iz ovog projektnog zadatka, imali smo krajnje ambicioznu namjeru da prije svega mi nismo htjeli da analiziramo Crnu Goru sa svakog aspekta, ali smo analizirali svaki činioc i Crnu Goru sa onog aspekta koji direktno ili indirektno tangira i određuje demokratičnost izbora. Da li su oni slobodni ili nisu slobodni. Zatim, poslije te analize, mi smo dali sintezu u obliku predloga zaključaka i na kraju, po tim pojedinim oblastima, na kraju ukupnu zajedničku sintezu
povezujući sve te oblasti u nešto što je jedan zajednički zaključak i nešto što je akcioni plan tačno po pojedini činioc kako ga treba realizovati da bismo došli do slobodnih izbora. Vi ćete vidjeti na kraju rok, nažalost nismo dali, zato što taj rok, da su nas drugi poslušali i da su nam se pridružili 27. septembra, taj rok bi bio u potpunosti zapažen. Danas više ne znam. Ne želim da budem pesimista, jer sam u životu optimista, ali sam realni optimista. Ne nikako neko ko mašta o nečemu što se ne može ostvariti. Prvo da bismo uveli u cijelu tu priču, mi smo dali, kod vas, znači imate te takozvane sinopsise, imate detaljne analize, mi smo uveli tu cijelu priču sa nekim ocjenama opšteg stanja, da je Crna Gora danas u osnovi predpolitičko društvo, u dubokoj političkoj i svakolikoj krizi, da je zatočena, da je limitiran ekonomski crpljen. Prljavi neoliberalni ekonomski koncept je uništio u velikoj mjeri, devastirao resursi dovo da ono što je tragedija do raslojavanja društva na mali procenat privilegovanih ekstra bogataša s jedne strane i većine populacije koja živi u zoni siromaštva s druge strane. Nova poražavajuća slika Crne Gore i demokratska slika Crne Gore, međusobni odnosi i struktura zaposlenih i nezaposlenih kao i broj penzionera su poražavajući. Postojeća vlada nema nikakvi legitimitet i zato se čudim i pojedinim profesorima univerziteta i pojedinim takozvanim analitičarima koji tumače osnovno demokratsko i ustavno pravo, suverenost građanina i njegove volje za izbor. Toga nije bilo u Crnoj Gori, možda čak što više naša tragedija je više bilo u komunizmu, nego danas što je to u Crnoj Gori. Tako da ova vlada od tog osnovnog demokratskog načela pa do političke korupcije koja se desila u Skupštini prije nekog perioda, ona nema nikakav legitimitet i ne predstavlja volju građana Crne Gore. A i to što dobija, vidjet ćete danas kako dobije. Mi duboko vjerujemo u svoj put, duboko vjerujemo u tu dinamiku puta, duboko vjerujemo u te faze našeg puta i istrajećemo na tom putu do kraja. Mi mislimo i ubeđeni smo da je pad ove vlade uslov svih uslova, preduslov svih daljih demokratskih faza. Da je to formiranje vlade prelaznog karaktera bez Mila Đukanovića takođe sljedeća faza. Održavanje pravih, fer i slobodnih izbora, ono što je demokratska tekovina već je od 200 godina u pojedinim srećenim državama. I normalno na takvim slobodnim izborima ko može pobijediti? Može pobijediti samo demokratske snage, zajedno ujedinjene ili sinhronizovano djelujući. I onda zatim te demokratske snage formirati prvu reformsku vladu koja bi imala određeni mandat i to piše u vašim sinopsisima i posebno u tom našem projektu. Drugari, po nama ovo vrlo jednostavan put i on se sastoji od 5 preduslova. Morate prije svega imati programsku alternativu. Morate imati izuzetno dobru pregovaračku poziciju, superiornu poziciju da biste vi razgovarali sa šefom režima i da bi on sio kao ravnopravan sa vama da razgovara o budućnosti Crne Gore. Morate stvoriti jaku političku i kritičnu energiju. Morate imati resurse da sve to realizujete i morate ono sa čim se počeo, morate imati vrijeme. To se preko noći, ova demontaža ovog monstruoznog sistema ne može preko noći završiti. I oni koji to kažu, da se periferno preko noći može to završiti, to je čista demagogija, nije objektivnost. Naš program 595 bez ikakve hvalisanja je pokazao i vrijeme ga je pokazalo da on superiorno. Što znači da postoji
programska u potpunosti alternativa kako ovakvoj otuđenoj, devastiranoj, limitiranoj Crnoj Gori doći do nečega što znači nulto stanje i ići ka nečemu što znači uistinu demokratije i održivi razvoj. Mi ono u što vjerujemo, što duboko vjerujemo, što smo do kraja iscrpli, da kroz institucije sistema ne možemo doći do nečega što znači dobra pregovaračka pozicija, do nečega što znači stvaranje kritične energije. I zato smo ušli u onu našu veliku Golgotu, hrabro, junački, snažno. Napustili smo parlament, napustili smo i državni parlament i lokalne parlamente, bojkotujući njihov rad, jer svi naši amandmani, svi naši predlozi, svi naše analize, sve naše sugestije su naišli na zid otpora ili čak što više podsmijeha šefa režima. Onamo i negdje što je nešto prošlo, on je to nazivao da je to parlamentarna diktatura. Bio sam u mnogim državama svijeta i govorio tu konstataciju, svi parlamentarci su se smijeli toj konstataciji. Nažalost, ta konstatacija, što je apsurd u svakoj demokratskoj državi, kod nas je aksiom, osnova življenja i bitisanja. I mi smo otpočeli tu našu veliku Golgotu i tu našu veliku priču sa protestima 27. septembra. Uvijek vjerujem, drugari, da nije snaga u našem protivniku, nego je snaga u nama. Da je Milo Đukanović nije Bog, on je, nažalost, proizvod određenih krugova, domaćih i međunarodnih. Ali, da li će on biti na vlasti ili neće biti na vlasti, zavisi od alternative. Ako alternativa dovoljno jaka, složna, snažna, i ako ona zna što hoće, i ako nudi građanima Crne Gore, ako ta elita u svakom smislu je sinhronizovano djeluje, tada Milo Đukanović ne bi bio nikada na čelu Crne Gore, niti ovoliko opstao. Uvjerili smo se da kroz proteste građani Crne Gore nisu krivi za diktaturu Mila Đukanovića. Duboko vjerujem da je kriva alternativa. Što se pokazalo, da ostali politički akteri koji se javno zalažu za smjenu režima i demokratske procese u Crnoj Gori su trebali da se dozovu pozivu Demokratskog fronta o sinhronizovanom djelovanju, potpisivanju političkog sporazuma i priključenju protestima i tako bi imali superiornu pregovaračku poziciju, posebno potenciran, superiornu pregovaračku poziciju. Umjesto toga, koristeći politički pritisak izazvan našim protestima, odnosno protestima građana Crne Gore, oni učestvuju u takozvanoj parlamentarnom dijalogu sa tim Milom Đukanovićem i tako troše dragocjeno vrijeme bez postizanja suštinskih efekata. Prolazimo sad više na priču koja je konkretnija, na stanju institucijama sistema. Treba li još to da kažem da ova Skupština i ovaj saziv Skupštine i sadašnji bitisanje Skupštine nema nikakvog legitimiteta. Zato smo i napuštili, bojkotovali ovu Skupštinu i otpočeli tu našu veliku Golgotu. Ovo želim krajnje da potenciram i ovo će biti rad prve prelazne vlade i prvi reformske vlade, a to je ovu činjenicu da najmasovniji mirni građanski protesti u novijoj istoriji Crne Gore, koji je organizovao DEF 24. oktobra 2015. godine, nasilno je razbijen od strane represivnog državnog i paradržavnog aparata. I ova konstatacija koja me strašno boli, da režim i pojedini političke partije kroz takozvani parlamentarni dijalog neće moći da ostvare ni približno potrebne uslove za održavanje fer i slobodnih izbora. Predlog mjera ovdje smo izdvojili kako to učiniti. Kako to možemo sad učiniti? Iako smo strašno tajcom sa vremenom. To je sa inicijativom o nepoverenju 40. vladi Crne Gore u skladu sa članom 107 Ustava Crne Gore. Da bi došli do te kritične energije i potrebne energije, protesti su pravi lijek i pravi odgovor. Zatim izglasavanje vlade prelaznog karaktera u kojoj će participirati činioci koji će
sprovesti fer i slobodne izbore. Znači, potpuna sinhronizacija, pad 40. vlade i izbor 41. reformske vlade tranzicionog karaktera u istini mora biti sinhronizovan i mora se obezbiriti 41 poslanik za njenu podršku. Usvajanje omnibus zakona, on se potenciramo ovo i naši stručnjaci iz ovog dijela su ovo su potencirali. To je sasvim ovo različito od takozvanog lex specialis. Lex specialis je uska oblast, a omnibus zakoni povezuju razne oblasti, daju cjeloviti zakonski odgovor na nečemu što treba uslijediti i što treba sprovesti, da ne bi bilo u koliziji ni s Ustavom, ni da pojedine zakoni koji definišu, posebno oni osnovni zakoni koji definišu pojedine oblasti, ne bi bili u koliziji jedan između drugih. Normalno, treba usvojiti mnoge druge zakone, kontrolnu ulogu Skupštine, kao svuđe u normalnom svijetu, treba staviti na pravo mjesto, formirati radna tijela i pokrenuti parlamentarnu istragu za rasvetljavanje slučajeva policijske torture pri razbijanju mirnih građanskih protesta 17., 18. i 24. oktobra 2015. godine, jer me ne više fizički, ali duševno bole sve one torture koju su kriminalci iz Saja učinili na građanima Crne Gore. To im nikada nećemo zaboraviti. Bare će pravno i krivično odgovarati. Sljedeća oblast su institucije izvršne vlasti na državnom i lokalnom nivou. Normalno, ukoliko nije legitimna skupština, posebno nije legitimna ni izvršna vlast ni na državnom i lokalnom nivou koja je takva nelegitimna skupština izabere, još ako ima i tu određenih dalje devijacija. Ali ono što, znači, osnov svega je ta vlada prelaznog karaktera. Dugoročno ipak treba napraviti i izmijeniti ovaj dio u ovom segmentu da liste uistinu budu otvorene i da svaki građanin glasa otvoreno ne samo za listu, nego i za ono ko ćete predstavljati. Pa on poslije nek ti iznjeveri ili bude dosledan u svom nastojanju, to je njegova stvar. I ono što je također izuzetno važno kod ove vlade, dovoljno je samo izmijeniti, ne treba praviti neki novi zakon o vladi. Mogli smo ga to davno napraviti kada smo ušli, imali smo ga i predlog. Ja kao potpredsjednik Skupštine i danas stoji to u Vladicama i u vladu i odnosu vlade i mnogim drugim stvarima. Nažalost, digao sam ruke oko svega toga jer sam vidio da to ne može proći. Dovoljno je napraviti, izmijeniti ili usvojiti novi poslovnik o radu vlade i sve će biti po pravu i pravdi. Drugari, ovo je jedna oblast koja je izuzetno važna za Demokratski front i gdje smo mi dali potpune odgovore. Ja ću se samo danas osvrnuti na nešto što direktno tangira slobodne izbore. To su i socioekonomski ambijent u kojem danas živimo, koji je poražavajući i loš i znati sami zbog od retrogradne ideologije, kriminogenih aktera i monopolističke pozicije. Ali ono što je izuzetno važno, da je ovaj socioekonomski ambijent je kreiran ne samo da bi se opljačkao narod, ne samo da bi korupcija bila osnov svega, ne samo da bi se stvorila ona kvazi elita danas u Crnoj Gori, koja nije svojom kreativnošću, svojim opštim dobrom, javnim dobrom došla do nečega što znači i njihov status, kapa dolje za to, nego ona je ne samo opljačkala građane Crne Gore, nego sa tom sirotinjom i sa tim siromaštvom koje danas žive građani Crne, sa tom strašnom nezapošljenošću, sa tim svom kontrolom, tim monopolističkim uslovima, oni sa našim parama, sa dijelom naših para ili sa minimalnim dijelom naših para kupuju naše ljudske duše. To je tragedija Crne Gore. I svi parametri na to ukazuju. Ovdje su samo dati neke da je broj zaposlenih u realnom sektoru, sektoru usluga i javnom sektoru, te broj penzionera i nezaposlenih je poražavajući. Pa da sjedimo, drugari, na zlatu, ovo ne može niko da izdrži. A ne mi kada smo uništili realnu ekonomiju, kada nam usluge još
predstavlja nešto i kada me ne najjači takozvana administracija, pa kako to može da opstane? Samo zaduženjem, nažalost, ne samo naših unučadi, nego praunučadi, pa njihove djece, pa dok postoji jedan građanin ovdje na ovoj teritoriji koja se zove, nažalost, moram reći, samo Crna Gora. Broj zaposlenih u javnom sektoru, zamislite, je na državnom nivou 50.000, na lokalnom nivou 10.500. Svi znate da nema majčinog sina ko se može tu zaposliti, ko nije iz vrha ili dio ovog režima i koji neće biti kontrolisan. U pravosudnim organima, obrazovanju, zdravstvu, na mom univerzitetu, u policiji, u ovim takozvanim nezavisnim institucijama, znate sami ko to rukovodi. Rukovode u finansijskim institucijama i bankama, to sam vidio u posljednje vrijeme. To rukovode ljudi koji su podobni ili koji su visoki funkcioneri ili koji im je prošao mandat ili koji nisu sada aktuelni, nego su bili prethodno, koji upravljaju i kontrolišu sve ove sisteme. U akcionarskim društvima gdje država ima većinsko vlasništvo, broj zaposlenih je 6.781, onamo gdje ima kapital 9.070. Dalje, ono što je tragedija Crne Gore, to je takozvano tržište danas koje je krajnje kontrolisano. U realnoj proizvodnji znate sami ko je danas rukovodioc. Oni takozvani tajkuni, strani investitori ili one neznavene face koje upravljaju danas realnom ekonomijom. 1000 puta sam govorio o njime, njihovim imenima, danas ne želim pominjanje njih da oprljam ovaj skup. Tako da je sve pod kontrolom. I u tim sektorima se vrši onaj ko nije za ovaj režim, ne može biti u najvećoj mjeri ni zaposlen. Vrlo važan segment su nezaposleni. Da ne manipulišem sa našim tačnim podacima i da ne kaže neko da nije to tačno. Evo Svjetska banka kaže 19,1%. Duša me boli kad sam bio u Islandu, ako upadam neki put i kaže, veli, sljedeća vlada ima ih duplo manje od nas. Sljedeća vlada će imati jedan od projekata, znate li koliko će biti nezaposlenih? 0. Sada je negdje oko 2 do 3%. A nama 10.000 visoko obrazovanih ljudi sjedi kući. Hrani ih, penzioneri, kukali, nešto rade, čeprkaju, odaju se kafani, zaboravljaju ono što su i naučili. Nemaju nikakvog izgleda da u ovoj prokletoj državi zasnuju porodicu i idu trbuhom za kruhom, plačući. Predmet manipulacije porazno socijalno stanje. U Crnoj Gori oko 15% populacije živi u zoni apsolutnog siromaštva, leba nema kući ljudi. 15% naših drugara leba nema kući. Omrsi se kad dođe sveti dan. To sam vidio na protestima. Išetajući se kroz Crnu Goru. Stidim se kad pođem na pljacu ili u prodavnicu s kesom da me vidi neko. To je tragedija Crne Gore. Nikad u Crnoj Gori nije bilo, ni kad smo ratovali, kad su bili pravi ratovi. Nije bilo gladnih. Vazda se je dijelilo. Slanine, leba i onaj ko nije jeo slaninu i luka, vazda je bilo sira. I niko nije bio gladan. Leba je vazda bilo. Jeli smo pogače po 4-5 dana i bile su mnogo bolje od onih koji su se danas za jedan dan, ali nećemo to. Ali niko nije bio gladan. Danas je 15% ljudi u zoni apsolutnog siromaštva, a skoro pola populacije blizu granice siromaštva. Onda se čudimo kako neko za 100 eura. Znate li nekima što je 100 eura? Ili 50 eura, ili 10 eura. Ovaj režim tačno zna koliko im dati. Sa manje para, njihovih para, oni imaju 1% više. Mjere kako do socijalne, prosperitetne
ekonomski održive Crne Gore, 1000 puta smo govorili, neću danas o tome. Sigurno ima oko 100.000 ljudi s kojima oni manipulišu. Onim ljudima koji rade u administraciji želimo da poručimo da neće biti nikakvog revanšizma, da ćemo napraviti politički sporazum i garantovani zaposlenju državnoj i lokalnoj administracije, jako je ovolika, da će uspostavljanje vlade prelaznog karaktera imati za cilj otklanjanje nezaposlenosti i neregularnosti u radu državne i lokalne uprave, a ne nikakvi politički revanšizam. I da će se samo u slučajima neprofesionalnog protivzakonitog postupka pokretati postupak odgovornosti. Normalno, ta reformska vlada će napraviti da ovaj ogromni aparat bude uistinu primjeran potrebama Crne Gore kroz sasvim jedan drugi način. Prelazimo još konkretnije na izborni proces, regulativa i ambijent za sprovođenje izbora, ono što nije dotakla ova takozvana pregovaračka grupa. To je da izborni zakonska regulativa nije u potpunosti zaokružena. Prije svega zbog diskriminatorskih normi u zakonu o crnogorskom državljanstvu i nedorečenosti zakona o neregistrima prebivališta i boravišta sa kao ključnim za tačnost biračkog spiska. Da određeni broj građana Crne Gore protivustavno ostvaruje biračko pravo u Crnoj Gori i u još jednoj državi. Pa pogledajte samo na listama, na posljednjim izborima u Hrvatskoj, koliko je građana Crne Gore bilo na tim listama. Gdje je tu poštovanje Ustava? Birački spisak je u velikoj mjeri neažuran, da ne govorimo o fantom biračima i mnogo čega drugog. Lokalne uprave nisu sprovele ono što im je trebalo da bude zakonska odredba. Prema podacima MUP-a, 15.000 ljudi nije zamenilo staru ličnu kartu. Mašinerija se, drugari, već monstruozna mašinerija, lopovska mašinerija ovog režima se već digla. I već na pojedinim mjestima i u Podgorici već postoji zamjena tih takozvanih starih ličnih karata, ali o tome ćemo na sljedećim presovima. Nije izvršena nabavka adekvatnog kafisa, o tome će naš Milutin na sljedećim presovima mnogo detaljnije govoriti i argumentovanije. Prepostavljeni demo uređaji za elektronsku identifikaciju i prst koji odaje svemu također ništa od toga. Mnoge mjere naše su date, prije svega treba izmijeniti zakon o crnogorskom državljanstvu, zakon o registrima prebivalištima i zakon o izboru odbornika i poslanika. Onaj koji dijeli ovdje sudbinu s nama, taj ima pravo da glasa ko će ih predstavljati sljedećih 4 godine. Onaj koji dijeli sudbinu u drugim državama, zdravo bio, može doći ovdje kao uvijek, dobrodošao na svoje ognjište, ali neće nam određivati ko će nam biti i tamo gdje živi i ovdje gdje se rodio, ne može određivati ko će mu biti i vlast tamo i vlast ovamo. Može samo na jednom mjestu, onamo gdje je Ustav. I to trebamo da raščistimo. Izvršiti detaljno ažuriranje biračkog spiska, uparivanje svih baza podataka na jednom mjestu centralno. Nabavka instaliranja adekvatnog afisa, kao što sam rekao, Milutin će o tome mnogo detaljnije i mnogo pametnije. Obaveza lokalnih parlamenta do kraja se mora ispoštovati. Nabavka elektronskih čitača s otiscima prstiju, također verifikovanje elektronske identifikacije birača, također stroga kontrola validnosti potpisa, podrške izbornim listama, ono što je Ustavni sud u interesu ovog režima učinio, treba se provjeriti na svaki način, o tome ćemo također na presudi, jer don't je neumit. Sve ono što je rasuto ide glavnom. Tako da devijacija, osim ovog lopovluka, ovog monstruoznog, ide po mnogim segmentima. Nije ovaj monstruozni sistem krađe na izborima, on ide, zadire u svaki sistem, je ovdje može da ide čak i do 10 mandata. Znati sami kako i na koji način.
vratiti ulogu parlamenta na pravo mjesto i ono pravosudnim organima krajnje treba da budu nezavisni, profesionalni, a ne da se samo junače u odnosu na jednu porodicu, nego i na sve lopovske danas porodice u Crnoj Gori. I treba izvršiti samo ovdje jedan detalj šefa specijalnog policijskog tima. Mislio sam nekad kad se nisam toliko bavio politikom, da ovo nije tačno toliko. I da ovo može biti neki ubeđenje samo nekih. Ja posebno, pošto ovo baš nije bila toliko moja oblast, izučavajući ovo sa ljudima koji je ovo izuzetna velika oblast, prolazeći i sam Golgotu, jednih od ovih monstruoznih projekata, prolazeći Golgotu svi moji drugari, svi neistomišljenici, čitajući pojedine navode, lažne do kraja, ja sam duboko ubijeđen, ali kažem duboko ubijeđen, da takozvani AMB danas vodi monstruozne projekte koji se zovu Siguran glas, diskreditacija neistomišljenik i državni neprijatelj. Da je to jedno od glavnih političkih djelatnosti protivustavnih, nezakonitih, neljudskih, anticrnogorskih, antidemokratskih, kako god hoćete, ovog monstruoznog režima, da su to ovi projekti. Projekat Siguran glas, režim kontinuitetu prikuplja podatke o građanima koje posjeduje javna uprava da bi kasnije brutalno zloupotrebljavali za kreiranje evidencije građana po njihovim osobenostima, koji služi kao glavno sredstvo za ucenjivanje i kupovinu ljudskih duša pred izbore. Također režim prikuplja podatke o političkom opredeljenju i partiji za koju građani glasuju. Kroz projekat diskreditacije neistomišljenika AMB koristi svojom opremom brojne doušnike, vodi evidenciju profil ličnosti oponenata režima, potom koristeći svoje resurse i svoju spregu sa pravosudnim organima, kriminalnim miljejem i medijima za diskreditaciju tih ljudi i njihovih porodica. Moram da kažem da sam ja dosta bio među mojim drugarima žrtva ovog monstruoznog projekta, ali sam se spremio. U buduće od mene nećete nikakvu reakciju niti emociju na te monstrume vidjeti. Projekat državnih neprijatelja se radi u potpunoj sinhronizaciji AMB, režimskih analitičara i pojedinih medija. Ta sprega plasira gnusne neistine pojedinim oponentima, etiketirajući ih kao zagovornike retrogradnih ideologija iz prošlosti, kao marionete velikih sila. Da ne govorim ko su predmet takvih laži, pojedini članovi predsjedništva DF, pojedini istaknuti funkcioneri DF. Predlog mjera je jasan. Svu tu sramnu opremu treba zaplijetiti i uništiti, sve te softvere i nezakonito prikupljene privatne podatke u građanima Crne Gore i spaliti na lomaču. Pokretanje krivičnog postupka protiv rukovodioca ovih sramnih projekata. Izmijeniti zakon o AMB-u i uvesti poziciju zamjenika direktora koga predlaže parlamentarna opozicija. Ukinuti sve protivustavne i protivzakonite aktivnosti po liniji operativnog rada u okviru nadležnih projekata. Odmah otvoriti sve tajne, nezakonite dosije vođenja protiv oponenata režima. Ja znam svoj dosije. Vrlo malo ima toga tamo i kad sam vidio, smijao sam se tome. Sve što mislim, to ja u Češkoj. Na našem glavnom trgu bit će spisak doušnika lažova, šaptačkih divizija, koji su širili neistinu od profesora univerziteta, političara, predstavnika medija, takozvanih nezavisnih institucija, Nobelovaca i ne znam koga sve, koji će mu i reći da se njihovo potomstvo stidi od njihovih sramnih dijela. Toga će biti.
I zato mi pomalo izgleda vrlo čudnovato, da ne kažem neku težu riječ. Zašto opozicija insistira samo na jednom čovjeku koji vrši u takozvanu neku kontrolu operativnog djelovanja unutar monstruoznog AMB-a? Što će taj jedan jedini čovjek koji će vršiti tu kontrolu i da šef režima udovolji tom zahtjevu činiti u tu mrežu? Sprdaće se samo, izviždaće mu svi oni oko njega. Kako će on imati uvid u sve podatke, u sve monstruozne projekte, u sve financije, u sve realizacije? To treba detaljno demontirati i kontrolisati. Državna izborna komisija, drugari, kao jedan dio od organa za sprovođenje nadzor izbora, sami znati da u ovom trenutku, iako je vrlo kasno počela da radi, ne sprovodi kontrolu i nadzor nad izbornim postupkom, da nema to kapacitet, da pojedini članovi se nalazi u ozbiljnom konfliktu interesa, da pojedinci stručne službe DIK-a su instrumentalizovali strane režima i službe za realizaciju sistemske krađe. Mora da istaknem jednu ličnost, odbornika na Cetinju, šefa računskog centra u Skupštini Crne Gore i glavnu logistiku toga. Strašno. DIK nije donio nikakve podzakonske akte, obrazce i uputstva za punu implementaciju izbornog zakona. Sve ovdje imate u predlogu mjera od kojima ćete kasnije kroz Agenciju za sprečavanje korupcije, ovo je tek spred. Ova Agencija za sprečavanje korupcije nema nikakav kapacitet pod jakim političkim i drugim nedozvoljenim kontrolom. Koliko ne znam koliko radi ovo mjesec, 2-3 dana, ništa faktički ne radi. Suprotno javnom interesu zatvorene su ove njihove sjednice, a ovaj čuveni direktor Agencije za politički je motivisan i radi se o licu koji u bliskim rodbinskim vezama sa potpredsjednikom vlade Crne Gore, čuvenim Duškom Markovićem, i zamjenikom predsjednika koji je istovremeno DPS i glavnim čovjekom za sve ove monstruozne projekte. Ne znam kako se ti odnosi zet i tast. Kući, pa oni svaku noć dođu na kafu kod sina, pa se dogovore jutra što će da radi. Ako su normalni. A mislim da su normalni, što se tiče ovoga, ako su normalni, tast i, zaboravih opet, i zet, mada je moj tast bio vrlo dobar. Predlog mjera, zna se, ovoga treba poslati u zaslužnu penziju, po znacima navoda, ovoga direktora, izabrati novog direktora, učiniti javnost te sjednice i ono što izuzetno tražim. Svako prijavljuje imovinske kartone kako god ko hoće. Sve treba upariti i provjeriti. Svakog funkcionera. Što ima i kako ga je stekao. I što mu ima njegova majka, i njegov otac, i njegov brat, i njegov sin, i njegova supruga, i njegovo potomstvo, i što ima ovdje u Crnoj Gori, i što ima na stranim bankama, i sve treba to provjeriti, upariti i pokrenuti krivične postupke. Ako jedan ostane funkcioner DPS-a na slobodi, ja se povukujem iz javnog života. Ukoliko ovo bude sprovedeno. Izbor direktora, o tome sam rekao, imovinski i svuđu svijetu, zviždači. Nisu to zviždači, nisu to i oni koji odaju tajne, to su junačini, treba ih zaštititi, a ne da kukali moraju da bježe i traže slobodu u drugim državama Crne Gore. Moram s vama da podijelimo u svoju muku. Ja sam uvijek govorio da smo mi političari najveći krivci, da smo mi profesor univerziteta najveći krivci. Ali znate, drugari, da ste vi iz medija zajedno s nama dijelite ovu pogaču odgovornost. Ja, za mene, političar mora da ima javni interes, prije svega. Za mene profesor univerziteta ne smije da laže. On mora da obrazuje studente s pravom mjerom. Ljekar, da mu sveta bude zdravlje građanina Crne Gore. Ali,
i medijima, posebno novinarima, neka pričaju urednici što god hoće. Oni će da odgovaraju. Ali mediji moraju da budu profesionalni. Vi morate tačno, analitični da prenesete ono što je u javnom interesu. Vi nemate manju ulogu nego mi ovdje danas što sjedimo. Vjerujte mi za demokratizaciju Crne Gore. Posljednja moja pouka je bila u Švedskoj. Ja kad to kažem, oni misle da sam ja ne pričam istinu. Oni će kriminalizaciju klevete u Švedskoj da ponovo uvedu. Oni će za komercijalne i nezavisne medije također da uvedu striktno poštovanje kodeksa. I onaj ko se najmanje ogriješi ne može da bude novinar. A urednik samo jednom mjesečno može malo da oboji svoju političku ljubav, da je tako nazove. A ne nikako ono što se dešavalo, evo moram da kažem i meni, posljednjih 7-8 godina i možda moje neprimjerno odgovor na sve to, ali nisam mogao više da izdržim. I onda sam tako i reagovao, ali ne, nikako nije bilo ono kao što je prenešeno. I to od mojih nekadašnjih drugara. Medijska scena u Crnoj Gori je krajnje ispolitizovana. To se posebno odnosi, moram da kažem, radio televiziju Crne Gore, koja je trebala da bude javni servis svih građana. Ocene od neobjektivnosti, pristrasnosti iznesene su u izveštaju Evropske komisije kao deklaraciji pospe i nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta za Crnu Goru 2015. godine. Moram nešto da kažem, da vrlo rijetko gledam svoj javni servis. Da gledam javni servis Srbije koji je bolji. Da posebno gledam javni servis Hrvatski. Zavidim njima na tome. Sinoć sam gledao javni servis Srbije. Bila su 3 fenomenalna dijela. Izbalansirani politički dio, kulturni dnevnik, što je fenomenalno nešto, i sportski dnevnik. To je nešto strašno. Takav treba da bude naš javni servis. I ono što sam rekao što me strašno boli, posebno svojih drugara koje sam prije 20 godina pomagao da se stvore u istinu nezavisni mediji, jer ne trebaju nam pristrasni mediji, nego nam trebaju nezavisni slobodni mediji. Ne slobodni, nego analitični, profesionalni mediji. I ne postoji nešto što znači sloboda, nego nešto što znači profesionalnost. A to da u kontinuitetu u velikoj mjeri je prisutna tendenciozno pristrasno izvještavanje pojedinih nezavisnih medija, koji s jedne strane favorizuju određene političke opcije, dok druge ignorišu i diskredituju, čime direktno utiču na kreiranje političke scene. Neću da budem toliko ličan, pa da iznesem svoje iskustvo u posljednjih mjesec dana. Neistine se iznose na prvoj strani, a ono kad ide glavno saopštenje u ime predsjedništva, kad me zaduži predsjedništvo DF, da saopšti, od toga ni riječ. Što ima tu čovjek da kaže? Tako da, dalje neću o tome, opet ću to prepustiti ljudima koji su iz ove branše i koji mnogo znaju više i koji će posebno održati pres po ovome. Ali treba hitno izvršiti smjenu direktora javnog servisa i postaviti vršioci u dužnosti u skladu sa zakonom o javnim radiodifuznim servisima Crne Gore, koji će zatim izabrati novi profesionalni tim urednika. Hoću, kao što je sva Crna Gora, hoću i danas da 3 minuta prije dnevnika sjedem i čekam dnevnik. I da se obrazujem na taj dnevnik i da se informišem na taj dnevnik. A ne da zalijepim ekran televizora zbog takvog izveštavanja i nikad ga više ne okrenem na tom kanalu. Hoću profesionalno, ako je Branko Radlović crn, neka bude crn i kažite da je crn. Nemam nikakvi problem. Da li je iko pozvan, ono što me boli, od onih protesta koji su sramno od paravojnih organizacija i kriminalaca u Saju, pozvanite na tom javnom servisu da kaže istinu
a blate nas do kraja. Niko od nas, čak sam i molio urednika one emisije u centru da me pozove. Rekao je da će vidjeti, nikad me nije pozvao. Evo 2 mjeseca dana. I to me boli, strašno me boli. Jer je to moj javni servis. Izvršiti izbor novog savjeta javnog servisa i tako redom, o čemu će naši drugari više da pričaju. Ono što želim posebno da istaknem ovdje, što neki pričaju kako bi ta vlada prelaznog karaktera bila. Ovdje to fino piše pod tačkom 6. Struktura vlade prelaznog karaktera je uslovljena učešćem i brojem političkih činilaca, kadrovskim resursima sa kojima se raspolaže i vremenskim periodom preostalih do izbora. Karakter režima, stanja u društvu i ograničen vremenski period zahtijevaju sveobuhvatan i projektivan pristup. Vlada prelaznog karaktera, zavisno od političkih aktera koji u njoj učestvuje, može biti sa ili bez DPS-a kao participant. I u jednom i u drugom slučaju u njoj mogu participirati i nestranačke ličnosti sa dokazanim stručnim kredibilitetom. Vlada u kojoj participira DPS isključuje učešće Mila Đukanovića, imajući u vidu njegov dosadašnji učinak, sadašnju poziciju, veze sa kriminalnim miljejem i značaj opstanka DPS-a na vlasti po njegov budući status. Rekao sam 2 varijante. Jedna varijanta sa DPS-om i druga varijanta bez DPS. Ova vlada prelaznog karaktera, sastavljena od svih političkih činilaca u parlamentu, mi je nazivamo vlada političkog konsenzusa. I to punog. Ona bi bila vlada prelaznog karaktera sastavljena oko premijera i koministara, proporcionalna snazi stranaka u Skupštini Crne Gore. Lideri partija ne mogu biti članovi vlade prelaznog karaktera. To je ono što pokazuje našu dobru volju i da nama pozicija nije prije svega prioritet, nego javni interes. Opozicija bi trebalo da pripadnu ministarstva ministara u 9 ministarstva i tu imate u sinopsisu tačno koja su to ministarstva. I sad idemo po dubini. Za izbor ministara iz reda nestranačkih ličnosti potreban je konsenzus. Da ne bude to neki nestranačka ličnost koja je moj bliski prijatelj, nego s koji se svi slažemo oko toga da je on istinu kompetentna ličnost. U opoziciji bi trebalo da pripadnu poziciji direktora, 10 direktorata u okviru ministarstava. Idemo dalje po dubini. Opozicijni predstavnici bi također trebalo da usvajanjem omnibus zakona kroz učešće u rukovodećim strukturama kontrolišu, znači ne tamo da budu marionete, nego da kontrolišu rad 10 institucija i tamo su date koje su to institucije. Ja mislim, drugari, da je to negdje oko, skroz po dubini, mi smo ovdje rekli nekoliko stotina, ja mislim negdje oko 400, a mi ovdje u Demokratskom frontu već imamo spremno 200 ljudi, specijalista po svim oblastima koji bi mogli u toj prelaznoj vladi do dubine da idu. I izmijeniti u istinu zakon o Agenciji o nacionalnoj bezbjednosti i uvesti poziciju zamjenike direktora i demontažu po cijelom i kontrolu po cijelom sistemu o kome smo govorili. I ovo što se sve nalazi u vladi prelaznog karaktera i kontroliše, posebno treba da bude na lokalnom nivou. Pa pogledajte samo vodovod. Ima li jednog majčina vodovoda ili u Čistoćama koji ne glasa za DPS? Hoćete li mi to reći ili za SDP ili na aerodrom koji ne glasa za SDP? Pa onaj da moj drugar kojega sam upoznao na protestima, na šatorima koji je čistio i on meni kaže, ja kažem baci, on meni kaže slušaj bre, ja tebe najviše volim, ali ima djecu vreme, moram za DPS, razumijemo se. To je istina. Vlada prelaznog karaktera, sastavljamo politički činilac u parlamentu bez DPS. I to je moguće. Da se oni možda, kad vide što su sprdnju napravili iz one takozvane opozicijone partije, da revidiraju, da preispituju svoj stav. I vlada prelaznog karaktera u ovom obliku bila bi sastavljena od
opozicioni partija, ali mi se uvijek zalažemo, drugari. I ono što nam prišivaju, to je jedno od strašnih neistina. Da u toj vladi participiraju manjine. To je onda bogatstvo i ljepota Crne Gore. Oni da participiraju zajedno sa nama i oni da kreiraju budućnost Crne Gore. Učešće pojedinaca takođe, nestranački, ličnosti, potreban je konsenzus. Akcioni plan, drugari, imate ga ovdje. Na strani 29 sve smo taksativno nabrojili. Sve što treba učiniti. Sve. Svaki činilac. I ovaj sporazum, i Skupština sa mnogim stvarima koje treba uraditi, i ta nova vlada koja treba, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i Državna izborna agencija, Agencija za nacionalnu bezbjednost, i naš javni servis, i svi. I ovdje imate rok, nismo dali. Zato što od nas ne zavisi. Da zavisi, bio bi prije godinu dana. Ali od nas ne zavisi. Zavisi od onih koji učestvuju u izboru. I na kraju, naša sudbina je jasna. Mi nećemo bez naroda. I kako narod reče, tako ćemo i mi. Da će Demokratski front umjesto svih zaključaka, umjesto svega, imamo samo dva zaključka. Prvi je da će Demokratski front i dalje sa građanima Crne Gore, političkim, društvenim činiocima koji sa nama dijele ista ubeđenja, biti dosljedan i istrajan na svom putu. Formiranju vlade prelaznog karaktera i stvaranju uslova za prve fer i slobodne izbore u Crnoj Gori. I ono što je najavljuje našu budućnost i što vidite u drugom stavu, da će Demokratski front na velikim protestima i na tim okupljanima i velikim narodnim skupštinama zajedno sa građanima Crne Gore donositi odluke o svom budućem političkom djelovanju. I vidim da ona naša posljednja skupština je u regionu, sinoć gledajući televiziju Srbije, vidio sam da koriste naše rekvizite i crvene kartone. Ipak se čujemo. Drugari, mnogo vam hvala na ovome. Ne znam da li sam bio kao dva profesora ili kao jedan profesor. Poštovani prijatelji, ukoliko imate pitanja vezanih za ovu temu, tačnije za platformu koju smo Danijela Lasica, televizija Vijesti. Mene što zanima, da biste bilo što od ovoga uradili, treba da smijenite aktuelnu vladu i rekli ste da treba da radite da biste obezbijedili većinu u parlamentu. Mene zanima na koji način ćete doći do 41 poslanika. Znači, kakav je plan da dođete do tog broja? Hvala. Veoma lako. Sa građanima, ako nema u parlamentu, sa građanima Crne Gore. Sve što je uradio šef režima, uradio je zbog građana i naše Golgote. Nije uradio on tamo zato što on to voli. Nego izvršit ćemo takav pritisak. Ali demokratskim putem. Znači, da li će biti ponovo šatori? Ne znam. Ali će sigurno biti velikih okupljanja građana Crne Gore. I posljednji koji će ostati na tom asfaltu, a mogu da sjedi, bit će rukovodioci i lideri Demokratskog fronta. Ovo što se danas dešava je farsa. Vidjeli ste sami iz ove analitike, pročitajte kući još više, u redakcijama još više, pa ćete vidjeti. Nažalost, naši drugari šminkaju monstruma, zato se taj monstrum onako cinično smije. On je svoju mašineriju već digao i on sigurno već radi. Oni, učestvujući u tome, stvaraju samo, nažalost, alibi novoj izbornoj krađi. Ali tu izbornu krađu će mu teško zapasti od strane Demokratskog fronta. Znači, koleginice, danas da je samo od Demokratskog fronta zavisilo. Mi smo stvorili Demokratski front kao nešto što će biti u istinu pandam ovog otuđenog režima. Nismo ga za naših fotelja. Mi koji smo stvorili Demokratski front. I tu prvu platformu smo napravili 2010. godine. I mi smo ga stvorili. I doveli smo pojedine ljude. I Demokratski front će stati. Sad za sad nemamo 41 poslanika.
Pred istinom Crne Gore će se naći drugi. Da li će oni biti crno ofarbani ili svjetlo ofarbani ili sivi, vrijeme će pokazati. Ljubica Gojković, Srpska televizija. Gospodine Raduloviću, imam samo još jedno pitanje vezano za ovu problematiku. Dakle, ako se uspostavi rekonstruisana vlada, dakle, ako se uspostavi dogovor između dijela opozicije i vlade Mila Đukanovića oko uslova o kojima su razgovarali, da li to znači da nastavljate sa protestima, kao što ste i najavili, i šta će se desiti, dakle, sa izborima? Ćete li izaći na izbore? Da li finalno planirate da izađete na izbore koji se planiraju na jesen? Prvo, nije to nikakva rekonstruisana vlada. To je vlada Mila Đukanovića. To je vlada šefa režima. I ko će u toj vladi, to je njegova stvar. Nama, nažalost, u toj skupštini nema mjesta. Možemo eventualno zajedno sa narodom, kad bude izglasavanje ili neka inicijativa, ako se bude stvorila, da dođemo tada. Do tada ništa. Protesti su naša sudbina. Zajedno sa građanima Crne Gore ćemo odlučiti na velikim narodnim skupštinama sa zelenim i crvenim kartonom što ćemo da radimo. Ali sigurno nema odustajanja. Sloboda ili ništa. Na izbore hoćemo ili nećemo. A ima i treća alternativa. Možda nećemo dopustiti da se održe ti izbori. Nećemo o tome ništa, odlučit ćemo sa građanima Crne Gore. Ne znam da li sam bio dovoljno jasan. A kada se planiraju naredni protesti? Pa mi ćemo sačekati petak. Mi smo ih i danas upozorili kvalitetno kroz jednu stručnu analizu, pa neka vide što rade i što su do sad potrošili vrijeme ogromno, jer jedan od članova predsjedništva u monitoru rekao koliko treba vremena. Onda trebamo dati sigurno i mlađim ljudima i nekim koji mogu više da radi kreativnije i mravlja kiselina da vam bolje luči u mozgu, da bi ovo što je kraće vrijeme ostalo da uistinu prave prelaznu vladu. Sigurno da će se oni sakriti za svojih nekih organa. Mi ćemo ih sa bolom sačekati i onda ćemo držati predsjedništvo i blagovremeno pozvati građane da im s pravom mjerom odgovori ko su i što su. Neće biti žutih kartona kao prošli put, bit će samo crvenih i bijelih. I za te koji učestvuju u vladi šefa režima Mila Đukanovića. Da li ima Marko Vešović, znam. Iz redakcije Dana. Da li ste sa nekim od drugih opozicionih, gospodine Raduloviću, drugih opozicionih struktura komunicirali o tome da i oni podrže ova vaša protestna okupljenja koja najavljujete, pošto u dijalogu u Skupštini ne učestvuju sve opozicione strukture, i da iskoristim, gospodin Đukanović je tu, zakazani su izbori u Tivtu za 17. april. Da li se ova elektronska identifikacija birača i sva nova tehnologija za to pripremljena može adekvatno primijeniti na tim izborima, s obzirom da su oni relativno brzo? Zahvaljujem. Pod broj 1, da li smo kontaktirali? Pa, vi ste bili očevido svi naših skupova, svih inicijativa, svih poziva, svih moljenja, kumljenja, svega. Ne znam što smo trebali bez da uskočimo kad su dolazili u Skupštinu, da ih uhvatimo i da ih stavimo među nama. Nismo, znači, prvo da nam se pridruže, nisu htjeli. Pa onda u minimumu političkog zajedničkog djelovanja nisu htjeli. Pa onda, ne znam, hoćete li mi reći, vi ste mlađi i pametniji od mene, što smo trebali još da uradimo da nam se pridruže oko toga. Oni su umjesto toga na tu energiju učestvovali oko svega toga. Milutin će već iduće nedelje održati pres oko toga što znači detaljna i kako treba napraviti elektronsku identifikaciju. Sigurno da ne postoji ni minimum uslova za to za u Tivtu. Oko izbora u Tivtu počeli smo priču na predsjedništvu DF-a, završit ćemo iduće nedelje ono što smo se do sad izjasnili, ali nismo zaključili, jer smo rekli da imamo, govorili smo o ovoj platformi, ne izbori. Još to nije zvanična odluka predsjedništva DF-a, sigurno će se kvalitetno odrediti prema tome. Profesore, ja samo minut da mu... Evo Milutin će malo detaljnije. Evo, neću ovako. Čuli ste predsjednika Državne izborne komisije koji je saopštio da je sve spremno. Međutim,
očigledno predsjednik Državne izborne komisije ne poznaje dobro elektronsku identifikaciju birača i ja moram da istaknem kao tvorac, idejni tvorac te elektronske identifikacije birača, da do sad niko se nije zapitao da li ta elektronska identifikacija raspoznaje falsifikovane lične karte. Po našim informacijama, ova elektronska identifikacija koju je nabavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može da vrši to raspoznavanje. Tako je isto i AFIS, softver koji je namijenjen za civilni sektor, još nije pušten u rad. Znači, ovaj birački spisak koji sad imamo je potpuno nelegitiman, jer na tim biračkim spiskom AFIS softver nije izvršio kontrolu duplih matičnih brojeva, duplih fotografija i duplih otisaka prstiju. Radi javnosti, kad smo bili u radnoj grupi tražili da se identifikacija vrši preko otiska prsta, znate šta smo dobili odgovor od tadašnjeg i sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića? Da ne bi bilo to korektno iz razloga što bi se narušila bezbjednost podataka, jer sistem nije dovoljno bezbjedan da bi se zaštitili svi podaci. Znači, i fotografije, matični brojevi i otisci prsta. To je jedini argument bio tada gospodina Konjevića i direktorice Računskog centra pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Da bi danas, kad su donijeli tu elektronsku identifikaciju birača, na pitanje da li može doći do zloupotrebe sadašnjih podataka, odgovorila je: sistem je dobro zaštićen i ne može biti nikakve zloupotrebe podataka. Mi onda vraćamo priču. Ako ne može biti nikakve zloupotrebe podataka, vratite otisak prsta. I to je suština. Ovdje trebaju ozbiljni odgovori. Predstavnici vlasti koji su u Državnoj izbornoj komisiji pričaju kako im naredi Demokratska partija socijalista. Uopšte mislim da nijesu u krajnjem ni kompetentni da se bave tom analizom, a očigledno nijesu se potrudili ni da zaposle stručnjake koji bi znali to da rade. Prema tome, ni minimalni uslovi nijesu stvoreni za održavanje izbora u Tivtu. Hvala, Milutine, evo vidite što znači struka. Drugari, mnogo vam se zahvaljujem, izvinjavam ako sam bio opširniji. U dobru se gledamo. Niko nije ovo do sad ostavio ovakav papir.